Jer muslimanski intelektualci inače, to je, znate, to je, ja ću vam ispričati, a i to će vjerojatno zanimati vaše slušalce. Bio je jedan divljak tamo, neki Rade Petrović na Filozofskom fakultetu, koji se uvalio u partiju, pa onda bio sekretar, pa tamo maltretirao ljude. I on je jedan dan na sjednici vijeća napao opasno i vrlo grubo rahmetli profesora Hamdiju Kapižića. Hamdija Kapižić je bio fini čovjek, veliki naučnik, vrlo velika dobričina i tako. Niko nije reagirao i onda sam ja reagirao i ja sam ustao i rekao, ko ste vi? Napravio se da ne znamo, ja sam taj i taj. A šta vi ovdje radite? Pa ja sam sekretar partije, a znači partija ovdje nama komanduje, jel vi ste ovdje došli da nam komandujete. Kakav je to način, šta vi mislite, na koji način vi mislite da se odnosite prema svome profesoru, uglednom čovjeku, velikom naučniku i tako, to je primitivizam, to je nasilje i tako dalje. Ja sam njemu održao govoranciju, on je šutio se. A kasnije, kad smo izlazili iz sale, meni je prišao rahmetli Hamdija i rekao da ti čestitam, beže. Kaže, bez mlada bega nema gospodara. Onda sam ja njega pitao šta to znači. Pa kaže, znaš što je rekao Vladika Zimonjić kad je razgovarao sa ovim kotarskim predsjednikom, pa uvijek protestirao. Onda kotarski predsjednik pozove Muhamed Bega Ljubovića, mladog bega iz Gacka, a onda kad je Vladika rekao mi protestiramo, mi ne prihvatamo, a njemu Ljubović rekao 50 forinti, 100 forinti, onda na jedan put Vladika kaže mi prihvatamo. Onda poslije pitao predstavnik Vladiku, pa vaše preosvećenstvo, kako vi to tako meni uvijek oponirate, a gospodinu Ljuboviću pristajete odmah. Kaže, dragi moj Murko, tako se zvao taj Austrijanac, bez mlada bega nema gospodara. Onda ja pitam njega, pa dobro, Hamdi Efendija, kako je to s vama? Šta je? Kaže, mi smo svi konviktaši. Zašto? Nama je prebijena kičma. Mene kad je babo odveo u Mostar, upisao me u gimnaz i u konvikt me odveo, onda mi je rekao, Hamdo sine, uđeš u ovu kuću, glas da nisi digao, pobunio se ni za što, slušaj, pokoravaj se, jer ako te odavde istjeraju, nema ti druge nego u šumu za ovcama. I svi naši intelektualci koji su bili po konviktima, evo, kod vas Sandžaklije su mnoge bile u Skoplju, u medresi kralja Aleksandra, svi su oni imali na neki način slomljenu kičmu. Osim onih koji su se pobunili, kao Rifat Burđević i šta ja znam, neki drugi koji su otišli ulijevo.